Poštovani gledaoci, dobroveče. Antropolozi kažu kultura je dizajn koji određuje kuda će se pojedinac ili društvo kretati. Gde nam je kultura danas i kako je stanje u našoj kulturi? U večerašnjoj emisiji razgovaram sa piscima Muharemom Bazduljem. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. I Slavišom Pavlovićem. Dobroveče vama. Dobroveče. Muhareme, nedavno je završen sajam knjiga, Beogradski sajam knjiga. Oboreni su dosadašnji rekordi što se tiče posetilaca. Vidjeli smo nova izdanja, vidjeli smo da bez obzira na krizu i na nemaštinu, da ljudi ipak kupuju knjige i da interesovanje za knjige itekako postoji. Kakve su vaše impresije sa ovogodišnjeg sajma? Pa ja se slažem zapravo, ovogodišnji sajam je meni na prvi pogled, onako kao posjetiocu, zapravo izgledao više posjećen nego onaj u prethodne 2 godine. Dosta ljudi je govorilo da se u prethodne 2 godine vidjela neka vrsta pada u odnosu na prethodno, što se najbolje vidi kad hodate sajmom, ako nemate onu pravu gužvu, kao da ste u maltene na stadionu ili gdje, ljudi imaju dojam da je interes manji. Ovaj put su ponovo gužve zaista bile jako velike, statistike kažu da je 180.000 preko ljudi došlo. Preko 180.000, da. I druga stvar koja je tu zanimljiva, neki ovi skeptici kažu da je to zato što više nije jedan školski dan, kao što je nekad bio četvrtak, nego dolaze recimo organizovane grupe i u drugim danima. Međutim, zaista se vidjelo da je interes ljudi postoji. Usprkos, kao što i sami kažete, neimaštini, neki od mojih prijatelja izdavača kažu da je više ljudi gledalo knjige nego što ih je kupovalo, ali ipak se i kupovalo. I ono što je mislim, Beogradski sajam zaista već 60 godina se pokazuje kao za nas ljude kojima je ipak od svih umjetnosti i od svih aspekata kulture književnost najbliža. To je za nas onaj najveći praznik, kao što je za pozorišni svijet Bitev, za filmski svijet Fest i tako dalje. Tako da moji su utisci generalno pozitivni. Meni se čini da je sajam prošao baš dobro. Službeni glasnik je izdao tvoju knjigu, to su priče sa političkim osvrtom. To su zapravo više, ajde da kažem, politički komentari, eseji, to je više ne fikcija. To su tekstovi koji se direktno bave politikom, jer to je edicija koju uređuje Vladimir Kecmanović, koja se zove Između krajnosti, i moja knjiga je zapravo prva u toj ediciji, pošto je Kecmanović od ove godine urednik, i čitava edicija je dobila naslov po mojoj knjizi, pošto se moja knjiga zove Između krajnosti. To su politički komentari koji se bave, da tako kažem, aktuelnim političkim trenutkom, s jedne strane u Srbiji, s druge strane kako je to danas moderno reći u regionu. Znači, tekstovi se tiču generalno, ali to su suštinski političko-publicistički tekstovi. Slaviša, kada smo kod krajnosti, sajam obara sve rekorde, a sve manje kulture i kulturnih sadržaja. Pa, na neki način sajam pokaže šta ljudi žele. Dakle, ja nisam nešto primetio da se i televizije borile oko toga šta se događa na sajmu. Tamo je bilo dosta događaja. Zatim, bilo je nekoliko eminentnih ruskih pisaca koji nisu samo poznati u Srbiji i Rusiji, nego koji su napravili impresivnu svetsku karijeru, ali generalno mediji se previše ne bave kulturom. Da li je to krajnost? Naravno da jeste, ali u svakom slučaju sajam je pokazao da su ljudi željni kulture. Kulturom se izgleda niko u Srbiji ne bavi već godinama. Pa, naravno, najmanje se bavi, čini se, Ministarstvo kulture. Ministarstvo kulture i informisanja, recimo, interesantno je ono što smo razgovarali pre emisije, jeste da 4 televizije sa nacionalnom frekvencijom prenose reality. I to non stop. To je primjer koji ne postoji nigdje u Evropi. Da. Mi smo zemlja u kojoj se televizija najviše gleda. Zašto? Zato što je taj sistem i nametnut od strane medija, posmatrajući sve ovo kako se dešava. Mislim da je to prilično ugodno. Najpre za Ministarstvo kulture i informisanja, koje se ne bavi ama baš ničim. Recimo, evo, gasi se Tanjug. Imamo problema što nema novca za film. Nema novca za književnost. Nema novca za književne prevode osim za jednog pisca, recimo. To je pitanje o kom možda treba govoriti malo više. Zatim, ministar se ne oglašava. Da, on izbjegava da priča o tome, to je tačno, o problemima. Osim što se oglasi na Twitteru gdje je spreman da izvređa pojedine ljude, kao da je on bogom dan,
Mislim, on je tipičan pokazatelj, pre 2 godine kad sam gostovao kod tebe u emisiji, on je tek trebalo da postane ministar. I ja sam tada rekao da mi je drago što će on postati ministar jer je imao određene uspehe sa Filharmonijom, što naravno možda smo mi previše od njega očekivali. Međutim, on je uradio ništa i u tome jeste problem. Pitam se šta u ovoj državi mora da se dogodi kao recimo u Rumuniji. A da li je on jedini i isključivi krivac za katastrofalno stanje u srpskoj kulturi? Pa naravno da nije. Mislim, ili je problem u sistemu? Pitanje je da li mi uopšte imamo sistem. Mislim da je to nešto što je haotično i decenijama kultura propada. Ono što mi imamo od kulture jeste ono zašto se izbore pojedinci. Znači pojedinac koji radi, trudi se... Ali ovi primjeri, kao što je sajam knjiga, gde sajam poseti više od 180.000 ljudi, to pokazuje da ipak postoji nada za kulturu. Pa naravno da postoji, ja kažem... Postoji interesovanje i za kulturno-obrazovne sadržaje. Javni servis je imao nekoliko emisija tog tipa i rejtinzi su bili više nego dobri. Moram podsjetiti da ih sad nema. Evo, čist primjer je serijal Beograd večiti grad, koji je 27 puta repriziran, imao izuzetnu gledanost, pa su ga onda prebacili u neki termin u 3 ujutru, pa su ljudi tad gledali, pa je krenuo novi serijal Senke nad Beogradom. Međutim, sad to više nema na RTS-u. Čim se promeni jedna plejada direktora, urednika i tako dalje, onda se započne sa nekom novom politikom i kod nas generalno naš problem i u kulturi, u svemu jeste što mi nemamo neki dugoročni plan, odnosno kad neko zauzme svoje mesto, on neće da sprovede čak ni dobru ideju svog prethodnika, nego počinje od početka. I mi smo stalno na nekom početku i ne znam koliko će još to trajati, bojim se da to nije postalo deo nekog našeg identiteta. Muhareme, gde se nalazi kultura danas i kako ti vidiš stanje u našoj kulturi? Pa mislim, kultura je generalno za većinu vladajućih kategorija uvijek negdje u zapečku, jer to ne možete ni očekivati, pošto postoje stvar, znate, vi ste u pravu, naravno, kultura, imajući u vidu generalnu ekonomsko-socijalnu situaciju, kultura je čak i jako puno prisutna, jer 180.000 ljudi da dođe da plati ulaznicu koja za današnje i da kažem, prosječnu platu u Srbiji od 35-40 hiljada. Nije toliko ni jeftina, to pokazuje taj interes. Međutim, opet, ajde da se ne lažemo, za svaku vlast su važnije obrazovanje, zdravstvo, ekonomija nego kultura. I u tom smislu, nije tu Srbija izuzetak. Procenti za kulturu su relativno mali i drugdje u Evropi. Po nekim situacijama, po nekim statistikama koje ja znam, u Srbiji je čak statistički, samo što Srbija naravno nema toliki budžet recimo kao Hrvatska ili kao Slovenija, ali kad se gleda u odnosu statistike, procentualno je to možda čak i veće. Međutim, to je pitanje, tu je Slaviša donekle nagovijestio, rekavši, nekad je pitanje toga, ta crkavica, to nešto što se izdvoji i što postoji, kako se usmjerava. Dakle, šta, ako vi imate XY novca koji je usmjeren u oblast, ne znam, pozorišta, filma, književnosti, književnog prevođenja, po kojim kriterijima vi taj novac raspoređujete? To su neke stvari koje, znači, mi ne možemo očekivati danas nigdje u svijetu, što vi kažete, neće budžet državni, neće 10% ići za kulturu ili iće, ne znam, svjetski standard je između, ne znam, 2,5 i 5%, koliko već, ali je pitanje koliko god, znači, mi ne možemo taj budžet da rastegnemo, on zavisi od generalne ekonomske situacije, ali je važno uvesti kriterije. Meni se to čini zapravo da je ključna razlika, i vi ste pomenuli pitanje imamo li sistem, nemamo li sistem. Sistem se prvenstveno bazira na kriterijima. Dakle, ako vi imate sistem koji zavisi od toga da li ste privatno dobri, ne nužno sa ministrom, vrlo često je to neki pomoćnik ministra ili zamjenik. Ako to zavisi od vaše privatne veze, onda to nije sistem, onda je to neka vrsta interesne zajednice koja nema veze zapravo sa modernim društvom i sa državom. I često zapravo vi kad gledate, mi smo isto tako usmena kultura, ako vjerujete tračevima, ako vjerujete kuloarskim pričama, kafanskim razgovorima, uvijek zapravo to puno više zavisi od te hodi mi dođi mi priče nego što zavisi od nekog konkretnog kriterija i konkretnog sistema. Dejan Savić
VD upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu, uporedio je stanje kulture u Srbiji sa šupljim brodom. Da li taj problem nepostojanja jasne strategije Ministarstva kulture, o čemu si ti malo pregovorio, dakle, mi nemamo nacionalnu kulturnu politiku, postojeći zakoni se ne primenjuju, problem s kojim bi neko morao da se pozabavi. Dakle, da li je to ministar, da li je to vlada, da li smo to svi mi, javnost? Morao bi, naravno da bi, zapravo, vi kad gledate izuzev možda sporta, ne znam, Novaka Đokovića i nekih drugih sportista, i to zvuči već kao kliše i kao bla bla bla, ali zaista je kultura najbolji ambasador generalno malih zemalja, a u tom smislu i Srbije. I sad, vi kao što se nekad govorilo, kad dođete u Afriku ili negdje, pa kažete Tito, da svi znaju šta je Jugoslavija, danas ako dođete u Južnu Ameriku, kažete Kusturica, to će biti više asocijacije na Srbiju nego bilo koji političar i bilo koji, ne znam. Tako da u tom smislu, naravno da bi uz stratešku politiku, da kažem, svaki dinar uložen u kulturu se čak i u ekonomskom smislu višestruko vraćao. Ali ako vi stvarno, ako ulažete novac u mrtvorođenčad, unaprijed projekte koji su osuđeni na propast, onda zapravo radite duplu štetu. Da, mi smo izdvajali novac za filmove koji skrnave kulturu u Srbiji. Dakle, oni ne promovišu kulturu Srbije. Pa to zaista ne znam, nisam se time toliko bavio, vrlo moguće, ako kažete da je tako, ali opet kažem, vrlo ključne su to stvari. Kriterij, naravno, umjetnost između ostalog nije, ajte da se vratim na sport, nije atletika. Vi kad imate trku na 100 metara, vi mjerite vrlo egzaktno satom da je ovaj trčao brže od ovog drugog. Kad upoređujete dva filma, to nije u tom smislu egzaktno. Ne možete reći egzaktno da je ovaj film bolji od ovog drugog, nego postoji neka vrsta drugih estetičkih mjerila koja u tom momentu ulazi. Da, ali je tu problem, Muhareme, tu je problem što se novac izdvajao za određene filmove ili za produkcije koje su u dobrim ili bliskim odnosima sa ministarstvom ili sa određenim političkim strankama, i ti filmovi koji nisu bog zna kakvog kvaliteta i koji nisu imali nikakav značajniji uspeh, su koštali više nego recimo Titanic. To se ja slažem s vama. I vi imate drugi paradoks. Danas, eto, ako mi govorimo, vi ste tako ali su doživjeli sudbinu koncipirali ste emisiju tako da ste zovili dva čovjeka ipak iz svijeta književnosti. Meni je uvijek to pomalo paradoksalno da vi danas iz perspektive, i opet Srbija tu nije izuzetak, to je često u bivšim socijalističkim zemljama, jedina umjetnost koju oni pokušavaju potpuno suditi na tržište je književnost. Dakle, upumpat ćete, što vi kažete, 100.000 evra u film koji će vjerovatno manje ljudi kupiti bioskopsku kartu nego što će nečiju knjigu kupiti, koliko god knjiga bila skuplja od bioskopske karte. Ali ideja da pisac kao treba da bude, da se bori za tržište, a ovaj će kao ko biva ostvarivati neke estetske. Ja se slažem, zato kažem, važno bi bilo imati neku vrstu koliko toliko objektivnih kriterija, ali ajde da budemo isto do kraja iskreni, bez potrebe da branimo bilo koga. U malim društvima i u malim zemljama sa malim brojem stanovnika to je teško. Ovdje, što se kaže, nužno svakog zna. I to je jedno isprepletano. Ako nije moj ortak, bit će tvoj ortak i na neki način. I onda će se praviti ta vrsta protekcije. Muharem je u pravu, stanje u kulturi kod nas nikada nije bilo dobro. Dakle, uvek se najmanje novca iz budžeta izdvajalo za kulturu. Međutim, u poslednje vreme situacija u kulturnim institucijama je katastrofalna. Pozorišta jedva krpe kraj sa krajem, glumci postali su voditelji raznoraznih kvizova, emisija, situacija sa slikarima, vajarima je takođe veoma loša. Rekli smo, Tasovac, ministar kulture, izbegava da se o tome oglašava, da o tome priča. Videli smo i peticije i protestna pisma i tako dalje i tako dalje. Šta raditi? Generalno ja ne znam šta u ovoj državi treba da se desi da postoji nešto što se zove odgovornost. I da se isto tako neko ne krije iza leđa neko ko je moćniji. Dakle,
Tasovac je, koliko znam, dao pare za one satove koji su stojali iznad muzeja i da odbrojavaju tog i tog datuma u to i to vreme. I odbrojali su. Satovi su odbrojali. I pokvarili se i stali, da. Stali, a muzej nije otvoren i na kraju je kriv neki izvođač radova, treći pomoćnik petog zamjenika kurira. Dakle, ne razumem šta treba. Treba očigledno da se desi. Pogledajte Rumuniju. Čovjek je otišao sa vlasti zato što narod tako želi. Mislim, to je presedan, redak. Ali bilo bi lepo kad bi bar neki ministar, direktor iz moralnih, etičkih razloga, a to je kultura, dao ostavku, sklonio se, povukao se, ili da ga neko veći upravo zbog toga i kaže nisi ispunio obećanje, moraš da se skloniš. Međutim, da mi nemamo nikakvu odgovornost. Ovdje odgovornost ne postoji i to... Ne samo ovdje ne postoji. I to da se muzeji nikad ne otvori. Ni u regionu ništa situacija nije bolja. Pa nije, ali generalno mene baš briga za region. Uopšte me ne interesuje da li će hrvatski ministar kulture dobro radi ili ne. Mene interesuje Srbija, mene interesuje ova priča sa UNESCO-om i Kosovom. Mene interesuje da ova kultura krene napred. U kojoj grani kulture je situacija najteža i najkritičnija? Dotakli smo se filma, pozorišta, mislim da je slikarstva, teška u svim, jer generalno... književnosti, gde je najosjetljivije nego? To bi morali da skupimo sad u ovom trenutku i ljude iz filma i ljude iz drugih branši pa da pronađemo gde je najteže. Mislim da nigde nije dobro. Međutim, ono što mene plaši jeste što ne postoji plan da bude bolje. Znači, generalno mi nemamo neku ideju da postoji projekat koji će biti izveden za godinu, 2 ili 3, dogodit će se nešto. S druge strane, ja i da postoji ne bi verovao u taj projekat, jer sam verovao da će se otvoriti muzej i da će oni satovi odbrojati onako kako treba. Zapravo nije se desilo. Postoji li nešto zbog čega bi ja trebao, recimo, ti, on ili neko da veruje u obećanje, recimo, Ministarstva kulture, kada prvo i svoje najveće obećanje nisu ispunili? Kakav je to pokazatelj kada institucija od najvećeg kulturnog značaja kao što je Narodni muzej ne radi 10 ili 12 godina? Najavljeno je to renoviranje, otvaranje. Slaviša je rekao, ništa se od toga nije dogodilo. Krivci se traže na nekoj drugoj strani, neki izvođači i tako dalje. Kakva se poruka time šalje? I šta to pokazuje? Pa naravno šalje se poruka zapravo da tom društvu, toj državi... Ni ne treba muzej. To moguće da je to neka zadnja rupa nasvirali i da to je nešto što nije važno. To je u tom smislu, da se vratimo malo prije kad ste postavili to pitanje, to mi je bilo interesantno. Gdje je najgore? I onda mi se čini, to je ona relativna stvar. Uvijek je ono što kažu da Bog da imao pa nemo. Meni se čini da sam trenutno najviše žali ljudi iz pozorišta zato što su oni relativno navikli da im je bilo bolje. Jer je pozorište u većini društava neka vrsta reprezentativne umjetnosti. Znate, vi ako napravite promociju knjige koja je čak i popularna i važnog pisca, tu ćete uvrh glave skupiti 100 ljudi i to je nešto što ovako traje. Pozorišni čin je uvijek pomalo i estradniji i dobru predstavu ćete reprezirati 50 i 100 puta i recimo, meni se čini da je tu došlo do drastičnog pada socijalne važnosti pozorišta. I zato vjerovatno danas ćete ljude iz pozorišta čuti najglasnije da pisci su pomalo ironično da kažem se navikli da budu sirotinja, tako da oni će puno rijeđe da u tom smislu dižu glas. Ali ovo što ste vi rekli zapravo ja mislim da je ključno. Koliko i to bilo kliše da je Srbija društvo u tranziciji i tako dalje, tranzicija je li suštinski označava... U svim zemljama bivšeg sovjetskog bloka tranzicija je trajala do 10 godina. U Srbiji još uvek traje. Suštinski tranzicija je prelaz iz socijalizma ka kapitalizmu i ono što je zapravo najveći problem je to što s jedne strane dio budžeta za kulturu su trebali kao na zapadu da preuzmu što kažu mecene, privatnici, velike banke i tako dalje. To se suštinski nije desilo ili se desilo u vrlo malom procentu, a Ministarstvo kulture je izgubilo, da tako kažem, tu strategiju šta je najvažnije. Dakle, upravo Narodni muzej
je jedna od stavki za koju nigdje, vi imate naravno muzeje kao što imate u Beču, ako imate Klimta ili ako imate neku svjetsku važnu facu koja je popularna i estradno i tako dalje, vi možete da je opstanete na nivou ulaznica, na nivou neke reklame. Ali ako imate Narodni muzej jedne male zemlje, on je neka vrsta legitimacije kulture ne samo današnje, nego kulture kao vertikale kroz cijelokupnu istoriju. Dakle, Narodni muzej je paradigma institucije iza koje bi moralo da stane ministarstvo. Onda vam je najbolji primjer. Ako Narodni muzej, sami ste rekli koliko godina radi, onda je zapravo čitava ova dalja priča malta ne potpuno besmislena, tako je. Profesor Ratko Božović, sociolog, kaže da je kultura na ovim prostorima postradala od estrade i da je na sceni pornografija duha koja govori o stanju društva. Pa na sceni su animalne vrednosti. Dakle, sve ono što je prizemno, ono što može da nikoga proizvede... u Srbiji ne interesuje što ne radi Narodni muzej. Naravno. Što ne rade bioskopi, što ne rade pozorišta ili što rade... Nije tačno. U Srbiji ljude interesuje i boli što ne radi muzej, što su pozorišta u teškom stanju. Međutim, ovaj sistem je tako uređen da ti ljudi koje to interesuje ne mogu da se čuju ili malo se čuju. Jer imate jedan blok između onih najviših državnih organa, između tih koji bi trebalo da se čuje, koji to ne dozvoljava. Ne dozvoljava iz više razloga i taj blok bi mogao nekako da nazovem vazduplahom. Razumeš? Znači, to je jedna politička plejada koja nema svest o kulturi. I kojoj zapravo i upravo te vrednosti odgovaraju jer vi svakog dana na televiziji imate neki skandal. Mislim, ili u medijima, ne znam do kad će to trajati jer kad nešto 1000 puta ponovite da je skandal, onda to postane valjda normalno i postane deo sistema vrednosti, što ovdje, nažalost, tako i postaje. I onda to sjajno skreće pažnju narodu od novine su preplavljene starletama, raznoraznim egzibicionistima. Da li su ovi sadržaji s kojima smo mi izloženi i bombardovani proteklih nekoliko godina, ali posljednjih godinu ili dve možda najviše, predstavljaju i ruganje vrednostima? Ako neko ima nacionalnu frekvenciju, on mora da igra u okviru nekih pravila koja postoje. Ili ne postoje, kao što vidimo. Pa ne, ovdje se sve primenjuje selektivno. Znači, za nekog može da postoji, za nekog ne može i to nije samo u kulturi, u informisanju, to je u zdravstvu. To je promocija primitivizma, nasilja, prostakluka. Gledajte, ja mislim da je najopasnije kad se u da kažem, sektorima kulture i informisanja zamagle granice. Dakle, vi ako govorimo već o društvima koji imaju dužu tradiciju toga, vi, eto da kažem, uzmemo dva primjera, Englesku ili Njemačku, vi imate... Ili Holandiju možda. Svejedno, znači na jednoj strani imaš Times ili Guardian, na drugoj strani imaš Sun i News of the World. Na jednoj strani imaš Die Zeit, na drugoj strani imaš Bild. Znači, u situaciji u kojoj čitalac, konzument, ili imaš BBC, ne znam šta. Dakle, čitalac i gledalac, s jedne strane zna da ima jednu vrstu suštinski institucije koja služi za informisanje ili za kulturno uzdizanje, a s druge strane ima nešto što spada, za što postoji publika, ali ne treba da bude, kako bi rekao, ne treba da se zamagljuje. Vi imate danas, to je recimo ako ćemo ulaziti u konkretne primjere što se tiče, vi ste pomenuli medije, što se tiče štampanih medija, naročito dnevnih novina, imate politiku koja jedina je održala tu jednu vrstu digniteta i dostojanstva informativnog i onda sad imate te najave da su... I danas. I danas donekle, da, iako danas pokriva manji segment, ali upravo ste i za danas. A onda imate neku vrstu tabloidne ambicije da uđe u politiku i ko zna šta s tim uradi. Tako Ivo, ja se slažem s vama. Nacionalna frekvencija treba da ima određena pravila u smislu da vi ne možete da non stop pravite samo ovo, ali ipak privatnik, pa i sa nacionalnom frekvencijom, treba da ima određenu vrstu pravila, određenu vrstu prava, da ako hoće da
maksimalan dio programa, ali opet ne cjelokupni posveti i ovome neka. Ali ne može biti samo to. Ali ne može da ga posveti, da ceo program posveti reality programu, a da s druge strane nema dečiji program, kulturni program, informativni program. A ovo, i da se vratimo na ovo što ste rekli za javni servis. Filmski program. To je jedna nepopularna stvar, ali da se razumijemo. Pitanje RTV takse, pretplate, naknade, kako god je nazvali, naravno u ovakvoj sirotinskoj zemlji, u sirotinskoj situaciji, ideja da čovjeku, da bilo kome kažete da na sve ove sadašnje režije i momente još treba da da, ne znam, 500 dinara za ovo, je jako teško uopšte zamisliva i to. Ali generalno praksa je, da bi nešto bio javni servis, on mora da ima tu jednu vrstu nezavisnog finansiranja koje nije direktno vezano za kako bi rekao... Vladu, za ministarstvo. Sad je to neka kvadratura kruga, zbog milion stvari je vrlo teško će biti uvest tu disciplinu. Ali isto tako tu, ne braneći ponovo nikoga, javni servis vjerovatno veći iskorak ni ne može da napravi bez određenog još dodatnog financijskog plusa. Jeste, stimulanci. RTS je opet u ovim momentima i sačuvao neko svoje dostojanstvo. Ali apropo onog, skoro je kolega Vlada Arsić napisao jedan tekst jako zanimljiv, na ono možete da prebacite kanal. To je, on je rekao, ja se slažem s njim, to je kao da ubacite kokain, heroin u apoteke i kažete vi možete da odete da kupite, ali ne morate. Dakle, jednostavno ne može država da se brani time što kaže vi možete da prebacite kanal. Osnova svake države jeste da ima tu svoju neku kulturnu politiku, odnosno da obezbedi, naročito najmlađim gledaocima, oni koji rastu, koji će jednog dana voditi ovu zemlju, jedno prirodno okruženje, odnosno sistem vrednosti u kojem oni moraju da znaju šta je dobro, a šta loše. Taj sistem vrednosti kad se izgubi, oni jednostavno mogu samo ući jednog dana u ovu klanicu gdje im je sve normalno, gdje skandal ne postoji, gdje su vrednosti totalno suprotne. Generalno, kultura je ono po čemu se jedna država prepoznaje uopšte. Kultura je ogledalo svakog društva. Jeste, upravo to. I generalno mi kao države se upravo po tome i razlikujemo. Po svojoj kulturi. Kultura je jezik, kultura su naravno i običaji i mnoge druge stvari, ali generalno mi tu kulturu naročito koju imamo... Ali mi očekujemo od privatnih televizijskih stanica ili od vlasnika privatnih televizijskih stanica da vode računa o kulturnom programu, o obrazovnom programu, o dečijem programu, a s druge strane javni servis, dakle prvi i drugi kanal, ne vode računa o tome. Pa generalno javni servis je... Javni servis u ovom trenutku... Netačno je da ne postoji interesovanje za sadržaj kao što su bili Branka Kockica. Ali odmah da budemo jasni, od nacionalnih televizija koje postoje javni servis je broj 1 po kvalitetu. I ne samo to, nego recimo, znate šta, mi zaboravljamo jednu stvar koju često živimo u takvom vremenu, evo i mi smo na televiziji. Ali recimo ono što radi javni servis u pitanju radioprograma je stvarno jako dobro. I vi danas skoro da jedini maltene medij gdje vi imate one žanrove kakve su ozbiljna pozorišna kritika, skoro bi se i usudio reći, ne baš ozbiljnu književnu kritiku još ponegdje ostaje i tako dalje, ali radio recimo, ali moguće upravo zato što je manje interesantan, uspijeva da drži jedan nivo. Isto tako slažem se i da u ovakvoj lošoj konkurenciji i televizijski se javni servis izdvaja, ali ovo je važno, vi ste dobro rekli, koliko god neka televizija bila privatna, frekvencija je neka vrsta javnog dobra. I vi ono što, ja nisam se nikad time bavio, ne znam tačno kako to ide, ali ja opet pretpostavljam, za dobivanje nacionalne frekvencije, da također postoje neke obaveze. Dakle, i onda, ono što bi bilo važno, da postoji ta agencija koja se time bavi, banalizujem, da ti imaš, da privatna televizija sa nacionalnom frekvencijom mora nedeljno da proizvede, ne znam, 10 sati kulturnog programa, da mora ima ovo, da mora ima ono. I u tom smislu bi se te stvari mogle da se kontrolišu. Ovo je Slaviša dao dobru, parafrazirao ovu Arsićevu tezu i to je tačno, to možete i odlično moj primjer za djecu. To je isto kao da vi djetetu kažete, možeš za ručak da imaš, ne znam, spanač ili čokoladu i da govorite to djetetu mjesec dana, svaki dan.
dijete bi najvjerovatnije svaki put uzimalo čokoladu. U toj situaciji vi ne možete sve dati apsolutno na slobodu izbora. Postoje, država se i sastoji po tome da i neku vrstu slobode izbora kanališe. Tako da, ako su neke stvari štetne, ako prave ovakve i onakve posljedice, opet kažem, ja nisam za onu vrstu cenzure i ideje da ako je nešto šund, da se treba potpuno zabraniti. Postoje i termini i neka vrsta ograničavanja, ali isto tako je, čak i to pitanje, znate, i kad vi kažete imate ili parafrazirate neke liberale koji kažu 60 kanala, ajde da se ne lažemo. Ipak ljudi koji žive u Beogradu ili u nekim većim urbanim centrima i koji su neka srednja klasa ili više, koji imaju kablovsku televiziju, nisu u Srbiji većina. Vi imate isto tako ljude koji nemaju 50-60 kanala i koji, ako da ih sad ne nabrajamo i ne pravimo im reklamu, koji imaju s jedne strane javni servis i vjerovatno 4 privatne, ako što bi se reklo šaltaju kanale, iće im ovaj reality show, onaj reality show. Oni su zaustavljaju se na nekom od reality. Nacionalna frekvencija je upravo put. Sad, televizija je automobil. On možda ide i levom i desnom trakom i brže i sporije, ali mora da se zaustavi na semaforu. Taj semafor postavlja država. I jednostavno, mislim, imali smo i one priče uvesti porez na kič i šund. Naravno, to bi bilo teško odrediti šta je kič i šund, naročito u ovom vremenu, jer je donja granica mnogo niska, ali to je jedna ideja od koje bi mogao da se napuni budžet, recimo, RTS-a za kulturu. Ili da se napravi jedan vredan. Pogledajte kako su radile druge zemlje. Recimo, Turci ulažu dosta u svoj film i tako u serije, u filmove. Promovišu i napravili su nekoliko sjajnih historijskih filmova. Koji serije? Ne, ali koji su gledani na zapadu, ne kod nas. Mi imamo sve. Suviše malo tržište. Recimo, Rusi su napravili Bitku za Sevastopol, koji je sjajan film i koji može da se meri sa hollywoodskim filmom. Zašto Srbija ne bi imala, recimo, seriju o Nemanjićima koja se priprema... Pa zato što smo ulagali u selo Gorija, baba se češlja. Postoji to je također tačno, zakonski se neke stvari mogu urediti. Imate vi, kad gledate isto neke od zapadnih zemalja, mislim Holandiju da ste spomenuli, imaju jednu ideju da se više dobijeti od lutrije. Jedna od stvari koju svi gledamo, ljudi, to je jedna mentalitetska stvar protiv koje ja nemam ništa, ja sam sklon tome da se baviš sportskim klađenjem, igrama na sreću i tako dalje. I tu se stvara jedna vrsta jako velike dobiti koja bi se u državi koja bi imala promišljenu kulturnu politiku mogla prelivati vamo. Ali Muhareme, to su države koje imaju dugu demokratiju, to su države koje imaju 50, 60, 70, 80 miliona ljudi, govorimo o Holandiji, o Velikoj Britaniji, o Nemačkoj. Srbija ima 7 ili 8 miliona ljudi, više niko ne zna koliko nas ima. Ali to nema veze, znači manje novca je potrebno ako imate manje broj stanovnika, nije u tome problem. Problem je ono što je on rekao na početku, kako se taj novac raspoređuje. Dakle... I gde se raspoređuje? Dakle, gde i kako, ko dobija taj novac. Znači, ja sam uvek za to da se godišnje država financira jedan dobar film, a ne 10 osrednjih ili loših. Ovo je recimo jako zanimljivo što on kaže. Gledajte, evo, pogledajte situaciju sa književnim časopisima u Srbiji. Dakle, to je zanimljivo, imam neke prijatelje koji rade u književnim časopisima koji uređuju i vi imate onu situaciju ravnilovke. Imate, 200 časopisa u Srbiji, ajmo svakom dati malo. I onda imate neke časopise koji su zaista i sa tradicijom i sa svemu, koji dobiju godišnje za svoju produkciju tipa, bukvalno, ja mislim, malo sam istraživao da je najveća donacija koju dobije najbolji književni časopis Srbije, 2 ili 3, dobiju reda veličine 2.500 evra. Istovremeno, Crna Gora, koja ima 3 ili 4 književna časopisa, časopis Književnica Cetinja dobiva 25.000 evra. Sad, vi imate tu situaciju, to je Slaviša dobro primijetio, ide se ideja da se niko ne žali, da ćemo svima malo, ali u tom sistemu uravnilovke vi ćete dati da i nekom... Nema kvaliteta. Nema kvaliteta. To stvara se jedna vrsta, ajde, kao svima da damo malo da se niko ne buni i onda se ne forsira se kvalitet. I to je on potpuno upravo kad kaže, vi ćete dati nešto u filmu. Znate, film da bi se napravilo dobar film, to je što kažu skupa igračka. Vi ćete dati svakom po neku sitnicu, napravit će se 10 niskobudžetnih filmova koji će gledati režiser i njegova familija i eventualno neko. A neka situacija, ako neko zaista ima u jednom momentu film koji može biti, da tako kažem,
evropski relevantan kao neki turski i ruski filmovi koji su spomenuti i neki drugi, njemu ta neka sitnica zapravo ne znači ništa. I što je još bitnije, time se prave konkurencije, znači onaj ko hoće da konkuriše za film, on mora zaista da ima dobar projekat. Pa za nekoliko godina, kad se napravi određen uspeh, ovo pričam samo o filmu, nije samo film, nego svi ostali segmenti, onda će postojati mogućnost da upravo od tog zarađenog novca i promocije može 2 ili 3. Ovako stagniraju i glumci, jer i oni igraju u niskobudžetnim filmovima da ne mogu ni da se pokažu, ni da iskažu. Scenaristi, producenti, tako da u tom krugu samo i ko zarade oni nosioci projekta koji su opet u dobrim odnosima s onim koji daju novac, da se ne lažemo. Da se vratimo na knjigu, uskoro se dodeljuje Ninova nagrada, ona sa sobom povlači različite komentare. Pa evo ja ću citiram Vladu Kecmanovića. Ninova nagrada je tužna lakrdija koja može biti zabavna. Generalno ta Ninova nagrada je uvijek bila nešto što dešavalo se da se i unapred zna ko je dobitnik i to 6-7 mjeseci ranije. Pa ne uvijek. Ima recimo sjajnih knjiga koje su dobile Ninovu nagradu, recimo taj Gorana Gocića, Pištalov, Tesla i tako dalje. Zato što kao svaka institucija ima svoje, što bi se reklo, kontraverze. Kad gledate, eto, ako uzmete Nobelovu nagradu, isto milion će ljudi dati ovo ili ono u zamjerku, te politički uslovina, te ovo, te ono, te ko nije dobio. Ali opet, ja mislim da je strašno važno za svaku kulturu da postoji neka vrsta kontinuiteta. I ono zašto ja mislim u sve eventualno i promašaje i mane da je Ninova nagrada važna, da ona već 60 ili ne znam koliko godina isto tako daje jedan signal u jednom momentu ljudima da kupe neku knjigu koju inače ne bi kupili. Mislim da je strašno važno da u Srbiji, koja je eto igrom slučaja postala nezavisna država ponovo zato što se Crna Gora ocijepila i koja ima užasne, kako bi se reklo, traume iz prošlosti. Ima užasne diskontinuitete u sebi. Ti u Srbiji imaš nekoliko kontinuiteta, ono tipa politiku, Ninovu nagradu, sajam knjiga, imao se doskora utisak nedelje, otprilike, shvataš kao. Ja mislim da sve što stvara tu vrstu kontinuiteta da je važno. I mi bismo mogli naravno pričati o ovoj ili onoj stvari Ninove nagradi, ali ja opet generalno mislim da ona, iako je imala unutar te istorije nekoliko, kako bi rekao, niskih padova, da nikad nije pala toliko nisko da bismo je trebali, kako bi rekao, ni podaštavati. Dobro. To stoji recimo kao nagrada Ivo Andrić, ne znam kome je već dodeljena 2009. za naslov koji ja ovdje ne mogu ni da izgovorim. Generalno i nagrada Meša Selimović koja se dodeljuje i tako dalje, to jeste značajno, ali to, kako da kažem... Koliko su one važne u ovom momentu kada smo preplavljeni kičom, šundom? Pa nikada kič nije dobio nagradu. Za Ninovu nagradu, ona, meni se čini u današnjoj Srbiji, koliko evo pomenuo je Slaviša Taj i pomenuo još neke, meni se čini da ona u današnjoj Srbiji malo te ne garantuje tiraž tipa 20.000. Sad, ako ne i više. U momentu, to je nešto, ja mislim zapravo da je to dobro, to je, vi imate u Francuskoj sličnu stvar sa Goncourtovom nagradom, u Engleskoj sa Bookerom. Strašno je zanimljivo kad vi gledate kako se poslije raspada Jugoslavije nijedna zemlja, iako su pokušala Hrvatska sa nekim nagradama, nigdje nijedna nagrada nije uspjela, ja mislim da je to isto tako znak zrelosti neke kulture, da imaš neku nagradu koja će osobu koju inače književnost ne zanima usmjeriti ka književnosti. Isto nemojmo da jednu stvar isto tako izrazno izvidi da Ninova nagrada uspije čak da skrene pažnju na knjige iz užeg izbora. Dakle, vi imate 3 ili 5 knjiga koje naravno pobjednik kupi 90%, što kažu kajmaka i medijskog, ali čak i ove knjige iz užeg izbora na neki način koji bi možda pošle potpuno, evo imamo, znači čovjeka koji je bio poznat samo kao pjesnik, jer mu nije uopšte pisao prozu, Oto Horvat, on je napisao roman koji je ušao među 3 i na neki način izašlo mu je poslije toga drugo izdanje i na neki način dobio neke druge nagrade. Dakle, Ninova nagrada stvara jednu famu oko sebe koju ja mislim... Ali je izuzetno važna i da li možemo da zaključimo time da je Ninova nagrada jedina svetla tačka u našoj kulturi u ovom momentu. To bi bilo malo previše, ali jedna od svjetlih tačaka jeste. Ne, jeste i samo njeno postojanje je bitno. Ja sam samo na početku htio da ukažem da se dešavalo ranije godina da smo mi u maju otprilike, ona se dodeljuje u januaru, znali ko će dobiti Ninovu nagradu.
Dakle, to je ona loša stvar. Mi smo skloni To je da ona sve loša što stvar, valja a da li je bitna, upropastimo i uništimo. Da li je bitna? Naravno da je bitna, inače ne bi ni razgovarali o njoj, ne samo u književnosti. Kažem, nije samo Ninova nagrada, nego i Selimović i nagrada Crnjanski i tako dalje. I bilo bi i ono što jeste dobra stvar tih nagrada, što upravo taj Kič Šund nikad nije dobio Ninovu nagradu. I što se od Kiča i Šunda skreće pažnja. Pa skreće se pažnja na neko vreme i naravno Ninova nagrada je uvijek najprodavanija knjiga. Skoro uvijek, ne znam, Laušević nije dobio Ninovu nagradu, ali je imao... Imaš tu tradiciju da 3. januarski broj Nina uvijek imaš tog pisa na naslovnoj strani. Zato jednostavno... Mislim da je to jedini način da se pisac pojavi na naslovnoj strani u Srbiji. Dobro, kultura u Srbiji je na ivici opstanka. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati u narednom periodu. Meni preostaje da vam se zahvalim na vremenu koji ste izdvojili za naše gledalce. Hvala vam na pozivu. Hvala i tebi, ja bih samo dodao da ona je uvijek bila na ivici opstanka i opstala je zahvaljujući pojedincima i mislim da će pre, čini mi se, nestati države nego srpske kulture, u to sam siguran i to bi smjelo da se kladi. Slaviša Pavlović i Muharem Bazdulj bili su vaši moji večerašnji gosti u nastavku programa Prijatno večer.